credit card chung chang se tur sang sang te lo soi zui la ma saberin achang kai na a that na le a man dan te kan soyanga pakhat na chuan installment a thil chanan a thae mema kan du le ma mo le meina kan nei lo te thlatin kan bank account atanga rul turin ol sam takin installment in a cha theya hi changkai khop maya amaro chu kan thil cha tur kha cheng sang thum ai tlom ani chuanin installment a theilawa ai tam kha angaya nakina ti dan hi video nen kan la endon ani tin poisa pu ka ol sama emergency in poisa ma moila alo man puk mai theani ol sam dewin lon te na walak the ani berang chu apuk dan poisa hi credit card mangin ATM buta changa lak chu mai theania ati dan po kan account pa ngaya ATM card atanga poisa kan lak chu angkha ani maya thil har sa ni lawa amai ro chu ATM atanga lak ken interest sang dewa atlang puin thakata 2.5 atanga 3% te apung thina kan lak za ta changa 2.5 atanga 3% pung khan cheng za thum azat lawe ro chuan cheng za thum apung don ani homzia chu cheng za thum ai na tlem theilawa pung kha thlatin chu hria tel turani chu wangin a thei chuan ATM atanga withdraw lawin Paytm wallet vela kan ma mozat kha transfer ila Paytm wallet atangin kan bank account pa ngai transfer le ila kan ATM pa ngai mangin withdraw le ila a thaber amaro chu Paytm a kan transfer po hian 3% chu choi ngai ve thawa amaro chu thlatin ani ve lo wangin voi khatatan ani wang khan ala hlok jok tho thawani ati dan chu video nen kan la en le tura ngai la poisa lak chu theizat credit card ta hian poisa man theizat credit limit a om veka SBI card ta hian an number chu cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa ani mai thei amang tu le man dana zirina pung chho ve zel thei bok homzia chu ka credit limit cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa ni chuan cheng sing khat man thil ka cha nuwa cheng sing thum sang kwa zakwa som kwa pakwa kala nei tina nia a ai tam ka mang theilo cheng sing khat ka man kha bank account atangin ka rule le anga ka rule zo huna cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa ani le don ani soidan ol samber nia ka ria chu I credit limit cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa ni chuan thil leina la lo man puk mai the cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa I nei tina ni ma se a poisa faya puk emo withdraw ni don chuan I credit limit atanga 30% vel chu tlang pui ania ai nang vek lo mai the chumi za chu withdraw the nia I credit limit cheng singli sang kwa zakwa som kwa pakwa ni chuan poisa fai I puk theiza chu cheng sing khat sangli zakwa som kwa pakwa ani tina ni thil chana ne ro kan credit limit za thi aman mai the ani point credit card kan mana piang in point kan muzela kan point mu kha thil chanan poisa angin man theya hi thil changkai takani point hi chu SBI account pa ngaya po auma top up emo pek thun nan te thil chanan te poisa aya man the ani point chung chang bi khi a en dan le a man dan te arem chan chuan video sana la soile kan tumang tin installment a thil kan chani lem lo chuan credit card manga thil kan cha hian a rul hun tur dik taka kan rul zel chuan interest som lova point mu tamnan a thave ni ti chuan credit card ka poisa man ka rul na lama SBI account a point ran a mu vele thei boka thil thave takania point chung chang hi soyang khan arem chan chuan video danga kan la soyanga tunruma chuan kan soizui lo potang tin online shopping mall petrol pump le dor eng emo ate cashback offer emo discount emo om thina hemi chung chang po hi arem chuan video sana soile kan tumang tin credit card poi mo na le thatne mem na pakhat le chu zinna security thata kan ngalani khoya mo phaya te podam lo na thil te chandang wangten kan kalta a kan lo tluang lo palemo poisa kan tibo palemo engemo har sanna kan tok theya kan account na lak tur omumal to box si lawa khan kan credit card a chang khan ATM buta kalin poisa kha ol sam takin kan lo puk mai the ani khang kha a that na le chang kai na aman dan tlang puite ania amaro chu mithen ka tan chon atang kai lovin a tul lem lo ve the ani film khuranga ya hetiang hen soizui leila credit card thi a thlona manani lawa mangmi alo ma la annual fee le tax claim I choice thawa annual fee hi aniam ber chu cheng zali som kwa pakwa ani mela I karta zirin sang tak tak te po a ombok chu wangin I chang kai pui mi alo thila khan kumtin poisa lo sen thon ve char thei
tin poisa fai kan nei lo emo kan bank account na poisa man mai tur kan nei lo pon ol sam deuh man puk tur kha kan nei renga mani in thunun lo tan le ban ei waka ola pong pon ni ingot chi ni lo ani thenom ta poisa puk ahuna kan rul thei lo ria thiam na na min lo nga angot kha ni lo wa adiu det ma kan rul lo chuan apung om zung zunga rul lo rei phei chuan kan bung ruan lak te ngai theya kan bat zat rul nak tur khop kan lo nei lo phei chuan lung in tan po ahar sa lo khopang te kha achiang ani chuwangin film khur taka in ngei tu chunga nei chi ani ole tikhan asoi ngai chu kan sei zo khata ti chuan installment a thil cha dan tuna kan en lokanga thil har sa ni lawa ti thin te pok an omanga mar chu la ti ngai lo te tan Amazon a kan ti chin don ani Amazon shopping app a kan lu tanga tunla hian gawati a total lockdown ani wangin thil a cha lei thei lawa maro chu a bung ro thon ngai lo chi Windows 10 hi kan ti chin don ani cheng sanga zakwa som kwa pakwa nia currently unavailable sangruk zani som ngaman hi oma he kan lu chinang ti chuan kan thil cha du kan me chu huna khan bai nawa kan kalanga thil dang ang vek khan ni maya a payment option a khan adang lam na chu ani maya ti chuan hei EMI lo om ta ni EMI hi kan click anga easy monthly installment ti na mai nia chuan select EMI option sa kan click leang ti chuan keima chuan ka credit card ka register to vain hei alo om sa ta a register lawero chu add new card ta kan kalanga tikhan kan card number te CVV te expiry date te kan chuanga add your card ta kan kalanga tikhan kan ti zoa card kan add zoa khan lu thale lok taila EMI a kan kala ke pok ka card ka add to sa ka select a CVV chumi ma in select EMI tenure hi hei tharuk chung cheng sang ru zani som nga man ka cha don ta tharuk chung a ru zo ka du chuan thatin cheng sang khat som riat panga in ka rul dona thako chung ka rul du chuan cheng za sari som thum paruk thatin thasom pani chung ani chuan cheng ranga somruk pakhat thatin ranga somruk pakhatin ka rulanga kum khat chungin ka rul zawang apung hi asira in ziang hian 14% per annum ania ya tamlu tuk lawani ya sanglu tuk tho mara chu a mau na kha atlang puin thil kan cha na amau na kha alo san lu tuk lo wang khan a poisa han chut khan a sanglu tuk lawani na interest kha chu wang chuan ei thil thale changkai tak pakhat ani ve ni Paytm wallet a transfer a Paytm atanga bank a transfer dan kha kan en le lokanga Paytm kan honganga kan login anga ke chu ka login sa a ti chuan Paytm passbook kan hongang hei achunga hian passbook kan honga chuan hei Paytm wallet alom ta ni Paytm wallet ta khan add money chu Paytm wallet ta kan kalang kan amount du zat kan chunga cheng ranga lo ti taila proceed ta kan kalang chuan hei lo om ta ni credit card kan thlangang chuan kan card details card number te a date expiry date te CVV te kan chuanga chuan pay a kan kalanga OTP te lo thlenga tikhan khalai kha chu har sam to lova tikhan Paytm wallet a kan credit card a ring cheng ranga kan transfer ta ni chuan Paytm a khan helai wallet a hen cheng som ni panga tia hian zanga som ni panga lom to don ti na ni ta ni chuan kha bank atanga withdraw ka du chuan send money to bank a kan kal ve leang amount kan chunga cheng ranga proceed kan tianga chuan account number IFSC code account holders name kan vathun na tur account kan savings bank account a kha
ta hian kan chulu tanga IFSC code kan hriat lo chuan find IFSC a kan kalanga bank SBI ni chuan State Bank of India kan search anga city Aizawl state zok state Mizoram city Aizawl branch a chuan khoi branch nge kan thlang tawh mai dawn ani anga chuan kan transfer anga ATM hmangin kan la chuak tawh mai dawn ani kha ati dan tlangpui chu ani e